rombongan anak putu buyut Sani, anak putu buyut Sani, anak putu NS Project, anak putu buyut Sani. Kakak sayang terus terang ulang mawati lawas hubungan watire ora dikawin mangan tebu dibuang kulite entuk manis dibuang sepae no kaida wong ayo Nok Aida, Nok Aida, maning Nok Aida, Nok Aida, tukang kaji, mamah isi, batur kula, wis padatan, lawas sekolah hubungan, Nok Aida kepastian, Nok Aida, Nok Aida. Anak putu buyut Sani, anak putu buyut Sani, anak putu buyut Sani. Jagian gak kang panitia nemben dongol. Siapa ini? Ella PK Kauri, Ella PK Kauri, Ella PK Kauri. Bapak Ruslan, Ella PK Kauri. Kini absen Bapak Rosidine di singaran Bapak Rosidine diwakili Bapak Ruslan bae bos LPK bos LPK Kauri ayo aja bimbang lan bicaraku kamu wani disumpah lah hebatin akan tresna semangga dilanjut Bapak Carmadi ana beli wonge Bapak Carmadi panitia anonim kana Bapak Ruslan sing duwe LPK Kauri sareng anak putu buyut Sani kakak sayang terus terangan kula mawati lawas hubungan watire ora dikawin mangan tebu dibuang kulite no kaida entuk manis dibuang sepae no kaida wong ayo Nok Aida, Nok Aida. sabar bae Si dua LPK Kauri, si dua LPK Kauri, si dua Ayah, Nok. Ayah Rocky, Ayah Rocky. coba jawaban apa sih Ayah Nok Aida. pikiran terus terang Nok Aida. Nok Aida. Ayah Rocky, kula mah isin, batur kula wis padatan, lawas sekolah hubungan, burung anak kepastian. Kesuwun Ayah Rocky, Nok Aida.